بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. او شبك بخبر عليه الصلاة والسلام قلت يج مسلمان را وشباب بيجن اللهم إنك عفو يا رب تعافكاري تحب العفو جاء في حزدك فاعف عني يا رب كوني من عاف بك. ايكو ده حقي وضع بخبر عليه الصلاة والسلام بيجي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كيكو شافا ليلة القدر قيامه بك عبادته بك ذكره بك قرآنه بخونه لبوي خده بخمر عليه الصلاة والسلام بيقوني وي إيهانك وبري كرنا قيشكي عافتبن خير وفضله بيشبه قال لك مازنا حطاني رب العالمين دو قرآن داد بيجي وما أدراك ما ليلة القدر. يعني خير وفضله بيشبه بري مازنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت خده تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. هناك علماء ده حسبين عند بيجن عبادتك مريفه شوه دا بك خير خواه بقاسه خير حيشتي و 3 صار 4 مهانن. هناك عند بيجن يعني خير و ثواب خواه بره. يعني مينيكو امري دو بيجي و 1000 جار استيلافونات تدكم. يعني مقصود انه پر جاران جاهتي خده تعالى بيجي پر نماجي پربوني خده تعالى نبيني پربوني انسانا. يعني خده تعالى خير و فضل پر مزين دكيج انسان يعني كو قدر وشوه دزانه قل خده تعالى دكي دو وشوه دا اسباب كوفا شفا ورقصا بقدر لجاب رب العالمين كنا اسباب خده تعالى بيجي إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني ما قرآن داخست دشفا ليلة القدر. علماء دبيجن يعني داخستني قرآن در رأي علماء هنا يك خده تعالى قرآن قشكي داخست عزمين لجيكي نايبخ بيت العزة ولوه داره إيدي داده كتسر قلبي بيخنبر ده 23 سالان دا رأيه كدن دبيجي نا دسبونا قرآن دا كت لسر قلبي بيخنبر أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق دبي أو يا أو ريا أو شفا ليلة القدر. إجا سبا خاطري وشفا كنت دا خده تعالى قرآن دا خست خده تعالى خير وفضل وحسنات ده چه إنساني كو قدر وقيمتي بشبه دزانه تدا عبادته دكي. اجاره تب فكره فرق ما بين انسانك بشاف ليله القدر عبادته دكه قران دخونه ذكر دكه وما بين انسانك راكتي صحيفي وانشتو دبه وديسا وين برهف او انسان هاني كو دفع شبدا راتبه گنان دكه. يعني مثلا عراقي ودخه یا اندروان دكه یا ظلم الكسي دكه یا دزي دكه گنان دكه او انسانات مگي دفع شبدا دبجه ازكه عكسي گوتني تبك ما يا رب العالمين. قرآن او تشتي هاني توري مزني بقدر قيمتي هاني كخده تعالى داخستيه بالريا ملائكتي هاني اعظم ملائكة لجم رب العالمين يعني جبريل لسر قلب اعظم انسان يعني محمد صلى الله عليه وسلم لسر امته تورب قيمة لجم رب العالمين امته محمد صلى الله عليه وسلم. دي ما جاء مش في تشتي عبرتك كده بن قرآن ترب قيمته لجم رب العالمين. اجا كيكو قرآن اهانة بك تجي قرآن هره او ياخذ تعالى جوي حزناك. علماء ما جيش كده بيجن كيك قرآن إهانة بك أو يا أصلا ني مسلمانه كم مسلمان بو مرتد بو وذاتا كن ني مسلمان به ني مسلمانه خوش كو بري خراب بيجن چقاس إنسان جاوي تدب نيرن بيخمر عليه الصلاة والسلام دبي خير لي و ايكو خاهو كر قرآن وخلق هوكر وقازن جا بيخمر عليه الصلاة والسلام ده قرآن ده منزانن چيه دبيجي رب العالمين وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي ملتي من أمتا من با قرآنا هجر کرن با قرآنا ترکاندن لمالی واندا كل كتوز لسرچی بیه ورقصا كدور قرآنی کتنه. گهدار عزیز قرآن گوتنا خده که که حربی گوتنی خده تعالی کر او چو الى اسفل السافلين وما قرآن ولی خبیدن فرعون او امبراطوری هانی مزن حربا گوتنا خده تعالی کر چو فتسین وقرآن ما اتاتورك او ظالمی هانی که حربا قرآنی کر شو وما قرآن ودجي هانا كنت دا شر مسلمان دبه لو داره مسلمان پر دبه یکی چند سالان بره فیلمک چی کر تدا اساعت دکر پیغمبر را دورا بو مسلمان. نمرود شو وما قرآن
اتحاد السوفيتي روسيا وقتا که حرب قرآن دکر چو جهاف قطیات ما قرآن اسپانیا آنکو حرب قرآن و مسلمانان کر و جامعان کر ایرو تیدا دور 2 میلیون انسان مسلمان تیدا هید و ما قرآن چه قاس انسان دجمانتی قرآن دکن چه قاس انسان خون و خیال وان آرمان جوان کرو که رابن و قرآن تننه و آزان تننه جواب وان قرآن محابکن اگر کوان دکانن ذاتا قرآن بخوا ری رابر وان دکه دبیجه رب العالمین لئن اجتمعت الانس والجن اگر کو انسان و جنین گشکی یاردم هفته بکن کو بینه و قرآن بینن نکانن ولو کو گشکی پشتی خواه بدنه پشتی هفته یاردم هفته بکن دورا رب العالمین جمعه چخ کر کو نکانن رابو چشکی سفکر او تحدیا قلت أم يقولون افتراه يعني دبيجن بخمر جم خذ قرآن شيكن قل فأتوا ب10 سور مثله أما ونجي 10 سورة بيني وان شيكن وقت قرآن بخمر جم خذ شيكري تمام ونجي إشكي خاكو مسار هبكن و10 سوران شيكن أجر كون كانبن دور رب العالمين هين سفكر لسر كافران ومشركان ودجمني قرآن قلت أم يقولون افتراه أو كسانا دبيجن كو بخمر جم خذ قرآن شيكري دبيجي بيا محمد بوان ربي بيجا سورتك تاني وين بيني سورة قرآن أجر كون دكانن دور رب العالمين أشكر جدا ركون نكانن بيني قرآن وين جو هما فليأتوا بحديث مثله برا شور نوين بيني شورك قرآن دبيجي يعني بيني موضوع قرآن برا بيني كاد كانن لكن كانن ما كيد كانن بيني في آياته ببيجي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء يعني برا ببيجي يك ويهانه نافي إنسانه كي ببيجي بأويات إله بيني ويتننا وي حار تشت خلقان ديه فاعبدوه جرى عبادته بك كاستكانه و شوره بك يان برا بيني في آياته مثلا ببيجي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه برا ببيجي آبنيرن وند بينن و إنسانا و حيوانا و تشتا و یا خلق منه يعني إنسانك بيجي و خلق منه كاستكانه واني ببيجي نكانن لأنه يعني زانه کو ببیجه خلقیش کی تفسر چاوا که بیت چه دبیجی تبر چی دبی ت داری افداسخانه هاشه تنخاش دکوی اکو دنه چی دکه اکو انسان خلقینه گرک واتشتاران وان نقص و کی ما یگیش کی لجم تنبه کت چی دبی نکانی راکبی دبین جاره که هارون الرشید يعني یک ملوک دنه اکو کیم بینی وی ملکی خواه مزن هبونه د تاریخ دا روکبی کی را گوتی فکر مناوی خواه السماک و از این ایشاش بود علماء حز ذکر هارون الرشید قلت جمرة نصيحتك وعظك ببيجة سماك بيرقو من عاف بك قناتك إلى بيش قلت يا أمير المؤمنين تدي كنت روكي تيبوي وتبر تيبوي وتقرياي تآف ندي إلا ملجم إنسانك تاجي آف خاست ويجي بترقو از نادم تا بيرقو از كيش بتينا را بمرن رابو بترقوت از ابتدم بشرط قلت شيا قلت نيفي ملكي خواب مدية يا هارون الرشيد يعني ملوك أوروبا ودنيا جيش كجيرا يعني ضريبة دانين جزية دانين قلت چه بكيا والله از ندمي که ازش تينا را بمرم از نيفي ملكي خواه پیدمه قلت اگر تا او آبا بخار و دهندری جاني تدا نخاشي چه کر هجاره تدخازي هاشه آوه برجيني و تنکاني تجاني تدا بو بيني آغوي هجاره تخواست درمانكي تختوركي تگرياي بترگو تنتننا إلا جم فلان تختوري تو چو جم تا پیرا گوشت ادخازم خواه جوه آغوی خلاص کم دهندر جانب دا ويقو از نادمتا إلا بشرطك قو چيه؟ قو نيفي ملكي تيهاني ماي تي ويجي بمدية رابو سماك بيرقو يا أمير المؤمنين تي بيدي يا نديكي والله مجبور ما اسبيد ندمك اسكي بمرم قوت يا أمير المؤمنين او ملكي تيهاني مزن ایهانی کت نیوی وی دا سبک تو گوپک آوخوی و نیوی دینی مایی تا دا سبک کت خواجوی گوپی آوه ججانی خادرخینی يعني او ملكا چیه که مری خواه بحسبين القارش رب العالمين مری ببيجي از همه و از تمامه اشتا انسان وانيه اشتا رب العالمين مالك الممالك وانيه رب العالمين اجا خدا تعالى جريا قرآن داخست بملات راقوت قوت اشتا يعني وين جيت اشتاكي تشيكي مني قرآن لكن ونكانا لانه خدايا وانسان انسانه قرآن صرف واني تحدي دكه يعني دبيجي وارن ونجي خراب على ممكن كون دكانن تشتكي بكن بيني قرآن د بيشيا اسلامي دا وقت که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت اسلامي آشکار کرد و بانا خلقه کرد و خلقه را گفت از پیغمبرم گلم بکن ونا خلاص بنج ایر ونا دی جنت کفنه و چاغي رابو آبي وي ابو لهب برگو تبا لك لهذا جمعتنا يعني قلت با چی شکی بوشت سبوی ام کوم سرحف کرنه و چاغي سورة تبت
خدای تعالی داخست تیدا خدای تعالی دبیجه یعنی تبت یدا ابی لهب یعنی تیدا دبیجه انه ابو لهب دکه کافر بمریه د پیکو وا صورت اداکت ابو لهب عربی خو قوینه دزانه ملت گیشکی دزانن دجمن پیغمبر پرن و گیشکی شب بشب هاو رودنن ام کشتو بکنه تو نکنه چطور اثبات بکنج خلکر کو محمد دروچینه کو محمد ساحره کو محمد وانی خلک دور پیغمبر نه کو ابو لهب رو که به دروان بگوتا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و به خلکر بگوتا بنیرن قرآن دبیجه انه ابو لهب دکه کافر بمریه هاوایا از بو مسلمان دیمگی محمد دروان دکه دیمگی شوری خواه نراست لكن چرا فاتشتانه بو زانن چرا فاتشتانه بو لانه ایکو وا صورتا داخست صورت تبت داخست دزانه کو ابو لهب ابدا نابیجه نه راست قلبی خواه نرم دبید به مسلمان نه به دروان دکانه ببیجه و نگوت و بسالان دورا ساغما و بسالان دوری وی کافری بینی وی هبون و نگوت حتی ورگامر حتی جاره که یک هاته با استاذ کیمه عالم کیانی پیرا گوت ما نکن بو ابو لهب جاره که ولو بدروان بگوتا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله استاذ ما شوقی ابو خلیل الله یرحمه گوت کو بگوتا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اسلام گشکی ابطال دکر ج الف و حتی نیاء و اشتوا قرآن اشتوا هدی یا رب العالمین آکو شاندیش انسان رو و قرآن هانا که خدای تعالی جمع خواست ساله جاره که دا ام وین نبیری خواه قدر و قیمتا قرآن دشوی لیلت القدر و ام جی حزب کن حز کرنی قرآن د قلبی خواه کن قلبی زاری خواه کن دمالی خواه کن انا یعنی چه فایده هیکو ام شوی لیلت القدر رابن مورد چی کن و رابن شکر بلا کن و رابن نظام چی بکن و تالی ام قیمت قرآن نظام بن و ام گل قرآن نکن و ام آیات قرآن تطبیق نکن ام شوی لیلت القدر احیاء بکن و نمی سبه نکن یان ریدن نمی نکن یان ام روژی نگرن والله ام خاشک بکن ام مسلمان ایکو دخوازه قدر و قیمت لیلت القدر زانبه لازم اقول له قرآن بکه قول له خدای تعالی بکه لانه کن بخدای تعالی نابه خدای تعالی مخادعه نابه خدای تعالی در وای مجد نره و اندر قلبی مجد نره چته ده یا ربی حس کرنا قرآن در قلبی مکه یا ربی ما مکه منافق سبخ خاشک بکن لپیش خلکه امرا بن شفی لیلت القدر احیاء بکن و قرآن جید مال ماذا توزو كلك لسرة أم ذنوكن ناخونا الحمد لله رب العالمين.